Hello, viewers. It is another great day on Trending Matters. My name is Brian, and today we are at Circle to discuss the topic drivers embarking on strike. To me, it is a delicate issue, but let's go and take the public opinion on this. Bacho, your friend me Brian also. Your friend me Abrabo Achoa Jemai. Ma, Bacho, me sure say, oh, Circle, I say, we Juma. Pacha, me to adewa. Bacho say, me sure say what say about demonstration anka driver for say or more corner. The pacha, ya say demonstration now drivers for ne say more corner. But ye share ni mu no ma anko. Ye ni ma do ko ntia o ma anko. Na ma Bacho beti ma catch them dey ntia na anka mo pese mo ko demonstration. Do ko ntia anka mo ko demonstration say. Ye see ya sa to petrol mu. Ye ye fi tone na ye dey abehye petrol mu. So ayen so effect ye because ene ukofa nioma ene na wuton na adechi na kwa akotobia ya sa tum nti wo profit say 1 cedi na wunya ye no wo sa call following day ni ya sa tum say 2 cedi nti no petrol ni de say ya tum sa na effect ye ya ye di dwa no afin so ebia ni ye mako school omo faka eno so effect o mo memete kanda fiti kanda ba ya jimi 2 cedi kanda mo be ya jimi 2 cedi inti yesra aban ya papa on shoma drivers ni because drivers ni ebinum ye nuanum binum no omukunum ye drivers na drivers na omukunum so ye no ebi wa ya 2 petrol mu omu 6 nyoma bebre wo mu nti yesra papa on share enfama drivers no omu nko demonstration because omu nko demonstration e be fete ye nyaka enfam bakru ti yesra papa on share ma drivers. Oh, demonstration there. Omo there say e because masa me conductor o meeting e wo bus but e kwaduma say ye adwuma sika e say e master mo de ma ye no that sika ye nya because sika na ono obaba tv wo so no de ma ye no that sika no akose dizem on why this are kwa na ekosoro on why jama ye say made for ye bre e say adwuma bi ye say ni we be ya e be ma on why e say abano we bibi ma ye na ye nse hu de ye nche say e say wo say mo ko demonstration no ma aban ni titi diesel ni nyamanyama so ene de wo say kopa nti waje ntwe ni den wo say odi 2D ma aban ni obibia wo be hwe video we bia oh me de me peta ka cha aban say aban no on to tv bia so ma ye on gugu bibia mu cause adwuma say Ghana ye din adwuma no adwuma unya adwuma nye kakra say ye be ye so a kakra be nya din so na de nya to di say dia na e mo aban no mo ye o mo ye na ye bele. Oh, I couldn't tell my media meeting and say almost CCC no government no almost 2 full so any idea anything a moment so almost strike no. So na me te fa ho. Okay. Nti bacho waje interest fa ho say. Oh, my opinion kakra say like or deserve so almost strike no because you see a system ni mo head so ati say and at the same time so full no to no moto so ade e chi ade say nyina ade obeti ane say atu full so ne ade ye nyina so affect ye kakra so ati say ye na ye ton ade ne ade ye nyina affect ye so ati say enti no ye mo deserve so mo strike no so ati say yeah nti say owo bibi kama government hu na ebia obenya adwen sachara ye fa full no mututu mu ma advice be na wo be ma e outside say obe pese ye adwuma ma mo. Oh, kakra metumi aka ade akere government ne say like also who say obe minimizing yema kakra because enema as possible omo top fuo no mu na ye to yema mu so ati say ti ye be sere na say omo nti fuo no so na yema so mbla form kakra enu nti na vote man so meme leaders so ati say yeah. To me it is good for them to embark on a peaceful demonstration. Looking at what is happening in the economy, they have to do it. Okay, so you mean by a peaceful demonstration? How would you demonstrate them to go about it if you be talking about a peaceful way? With a peaceful one, they have to inform the government about it, and they have to inform the security agencies that is what they want to do and their opinion about it before they start. And not a violent one. That's using stones, guns and stuff. So what My dream today when they say driver and say fuel no boy and every week be aso ye to fuel e besa so a wo so mo ko to fuel na ne board ntia ma lord fair no wo so wo muntu
ɛno ti na wɔn gyina so a wɔn so wɔn bɛkɔ strike no. Tida mpacho strike here omo ko ene to say e adepa e wo say omo ye ho. ɛyɛ adepa a wɔn ɛsɛ sɛ wɔn yɛ kyerɛ sɛ wɔn kɔ strike na aban no so bɛhwɛ na fuel na ne boa de ne wate so ama wɔn. Mpacho kwan pa ben so na ka wo say omo fa no omo de kɔ sa strike. Oh, kwan pa ɛsɛ nka wɔn fa so kɔ strike ne sɛ ɛsɛ nka wɔn di ka ko hu aban no wɔn ne kasa. Na sɛ aban na ante so na sɛ still a ɔyɛ asobrachi a na nka wɔn akɔ strike no. Oh, the entia na yɛn mpanimfoɔ no ɛyɛ sɛ wɔn bɛkɔ strike ne sɛ ɛyɛ petrol no saa taxes bi a deda so na no wɔn yɛ sɛ aban ne nyi. Nada mpese musa say strike na anya mba so anase una wanko bi anase e koso obebi foforo. Strike ne de sa amaso wa woni tua say antim maso. Antimi amaso me frame mpanimfo no. Regional aye friend say secretary no say ochina aye Tuesday omo no ombe kasa. Omo ne abai na kasa. Abai ne so obehwe na wa reduce by kasa ne nyanko anwie nyanwie. Intin kan bese musa say nka den na mo so mo ye de twen say come be na who outcome of the whole issue. Say we there say leaders no anything e leaders. Ni awon be ka no e na ye follow because ni omo ye representative a omo wo ho. Di no omo be ka no e na ye be follow ni e di so. Driver focus omo ko striker omo di ko. If you say this no na say o hwa kakra fuel no na ya increase no fuel na ya tum. So what ma say me want no driver no be ya adwuma ni nyina na o de nyina akwakoto fuel kakra no be nya no so no ono aso be kwakoto space pass oboso kan den ahye ne car no bicycle na omunya no enye ono hu na omutumi den omutumi liases no so what ma say ama omutumi liases no because of fuel increasement no fuel no si ana say fuel no cost dodo so what ma say and say aban no timi titi fuel no so ma drivers na e be ma ye passengers for no so yenso ye for car na yenso ye ho be dey e be hare because say beto fuel mu ono abi no obeto fuel o wi obesan so yi scan bi asasa akwa boso kan so akwa den obenya foto akwa ye enti fuel no na dey ma drivers ne say mo ko strike am dey me forces on me ko strike na mo abana hu say fuel no otum no in fact amada drivers for no mo boye den enjo so kula isan say fuel na eku omo in fact fuel no dey ano de me am ye driver ni kra no me na phone be bire wa casa isan say fuel ni ntina ma mo ya da park casa mo fa trotro because I not of fuel be 100 cedis me say betuma do fan say bi wa winiba entimi fa hon komba ya tu fuel nim ade be chin na wa tum obedu total ya se ya tum obedu gwa ya se obedu we se enti extra ban no fuel ne de onhwe se obetuma den ati fuel ne so na da version so wa den aha om no matuma nya sky says na matuma nya sky so den akobo so kana mo nya sky matuma to spare parts aja mo kan wadwuma na kan ne nanka omo be demonstration no say abante fuel ne so na fuel ne platform say be ya omo so omo ho be ha omo kakra but me hu say ya bibia ya say aban na bibi say no ana ma mo hwe atare na hye me ntina bia mo be kasa bia me support aban na say say atare na hye me no ntimi ntodua ne ma me ni ana ntimi me hwe but asem ne ko da ho ana ya de ne aka ewiase ne ko na ekonanim what you say o hwe say this year we nsuo to a eto ye enye kan nsuo to blame ni na ye June July na kan nsuo to anto o hwe September November imu nyina nsuo to and they say you say bibia esesa ewiase bibia esesa and the fuel ne we na ekosoro na eye eto bi ode atoso say dey beji mobile money ne eto no ti ode to bi atoso because they can say Captain Smart organize team e dey face the country they face the country na oye no na do want me ko abrochibam ko bobosia bi and they say face the country there we Ghana ha na yes you face the country it is a demonstration the best so mo ntombo asakakra na mo hwe dem panifo ne de eko because enti ma say panin want me tu pleko penka say o tufu emu ana o ye bibi say ya mleko a enye wati asenti bibi o ya abotre ana e be say demonstration o mo ye ya ebeboa but bo na ebeboa no say e bia be man ka wo na sinyi be hu say adabafo no nyese bia o mo nya sika nti na o mo ye den o mo ye because ka wura bi o hu say ya tufu emu a o say ya 26 ana say ya tu lolo fem to no so penisi ya tu ene ma adabafo no ye de eye ba say ka wura fo no nyina so ntena se hu say fu ene ya tu ndi say no de ma dava no bia 1.5 na de ma no bia 1.2 na ka dava no so po on so nya de on na yire ne ma be de ebedi because fu ene de e de antimi sa ma for me do 10 cedi ana 20 cedi ahwe kura na bia next month kan kura bi 2 cedi kura beta be ka ho ndi never no we asin kwa na economy this time we asin economy so na COVID-19 wo and so COVID-19 aba so COVID-19 ba kwa so onu abi nso aba onu anso abete o nche no nso apie
ndi wiase na kwa bibia ko nanim nti ye be sa driver fo nso omunya abotre na nyame nti bibia be yeye na yesro mampani no se ma wonye se ontie obia ontie driver fo no nso so esu kakra omo kasa na watie na on ka bibi e ma ne nto driver fo na koma so ompie se dia dano woni Ghana fo be din komo no ompie no meka bibi nye de enchira driver fo no mo so akoma ye de ento mu yam kakra because e bia ka wo na no e na attack no about 6 ya na bibi say because we got this 100 cities here and no more than 4 gallons, almost 3 gallons. That's why I got 100 cities. We got say, we got trips and we got what you say. The car we you and creme say introduce me news TV ne radio and me na aban na just say nyame adoma e bia ochina ana say quarter obeti petrol no so no dem timtin sa no medicine sa to dia anka be boy nyinara dinda me ba me hu be bia okrom dia na me say nia news na meti no sa na amafo nyinara de etie amoso omri amadwen ndi na bia dom se chan de ntumi amba so no masa isi ya jmani ya dimpa oba so hu ka segua okoso hu ye bimba uto petrol be 1.5 ubo pon na osika 1 billion uto petrol a say ukwa hana asam to ne bu yedin sisi ade pay to petrol 2 million miska kuta me 700 me say 600 be two ebi that's ade ato petrol me ebi ska bi anko fie nti happen fun kra kan say ka for ma o kira kono ye ni obi an ye adwuma na so fi GPRT be ba ansana tie sakede ke ye be kopa demonstration ye ni aya kan ho agum se ye be ko Tampacho ya agentire se na nke nde na nke wo so mko sa demonstration no na so yenim de ntia na omo ankonta kan be se mbisa o se wo ye driver ni na ka bia obeti ma kire me se mo nko bi ma na ase mo twen bibia na ase bibi na esi nti na mo nko ye eye no call ye penifo na ka kire se ye hwe ni ma akopem Wednesday sabana anka bibia kire ndia ye ya dia ye be ko nti won so ye penifo aka kire no ye ya ti ase ti ye hwe ni ma akopem Wednesday afi ye hu mebisi danka mbese mbisa se ekwan pa ben so na nka se eba so se anka mo be kosa demonstration a ekwan ben so na nka mo be fa na mo dia demonstrate ama aban na te mo nka ama mo hu se mo bra na mo pre change e wo de ekoso no se ye reduce fu wo ne nyama wo hwe ye ka hu aban se danger bobo ho ti aye adwen se ye nyina ye ma che sa ko parliament wo labe se sa don e pefu be ka che ti se eko a e bi aban be hu se ye ni abel ti obetie ya spep no atiso amaye ma ti den a wo ka che aban ye pare chow won hwe petrol no atiso maye kakra ni ejma na aye de e bejma yin ska yin awe enda ase egu akeke ti hwe petrol no atiso maye oh me da se bebre se wa mam sa kwanya se me kasa ba one thing is strike ne de na anchanye ye pese ye be ko strike no because ya dwuna oman no so dwuna ye ho because drivers no ye ne wa passengers nso mutumfu ka na passengers nso ne wa enso yentumi ye adwuma na sisi anu nyomom ye den ma ye drivers no simple because obeto fuel no beto to 1 million kran so adwuma ye lolly fare ne ato so since ye start year we no ya to fuel mu kwa 9 etu ye adwuma na wunya hwe iboko fie na okọ ne sansa wo yira wo ma ofie wunya de oboko akoma mo mbedi eti anche demonstration ne be kwa se pese aban taxes no de to fuel no so no onyi bi free sumaye se ne be ya nso ne ho beto ye ne atumi aye adwuma ye ne passengers ni nyina aye adwuma na bibia akọ wano this aye kan so aban ofie nti ye be sra ne se aban no mo modena na onyi taxes ni bi fuel no sumaye na se fe no kra ne antuma ne hu se ye to fuel na aba normal na se modera ye nso butum de aye adwuma ma obi aho ato no nti no mo ye pese ye ko demonstration no nti aban ho de ohia ye pa omia no na onye se adwuma no maye na emmoa yen da min pacho menya interest anka demonstration anka ne e wo se ne nanka monko na so minim de nti ama anko anka mbese mbisa se ane mo besa mebekọ anase bibi nti na mo nya nko anase mo nko biom kra demonstration ne de ye bekọ na hu se bibia na se wo de ani de ani obuo de man padifo mo de ani me no omo na mo ama Blake se ye nsi abotre na mo hwe ne oma bi miwie to mo hwe ne oma bi miwie a on be ma ye kwan se ye ko demonstration na ye bekọ se abantete tax no so e wo fuel prices no so obeti so na je se ye nya ko demonstration ne enko ne aye adwuma ne ho ato it demonstration de se want tax na free fuel no so dia and kwan bia so demonstration ye bekọ
20 assemble na nka wo catch government no show sisi assemble na nka wo catch no efa demonstration assembly no. Oh, government ni de ncheme catch na ni say demonstration no ese nyoma bebre. Enti if that the case na say government no betie no wetie asopama. Anche fuel price na na hia want to kakra maye na demonstration no enkoda ne baabi na yaso drivers ne passengers ni nya kwan nya adwuma because demonstration no e bus system no dey a e be ha adwen bebre fa na me ka fuel agila wacho ka me hehu ame na anoko agbeni ka sele hu jalawa wo ame na anoko wa me to na me no ho ni ame to na me ya demonstration ni no ima o fine no akesin kwesa ni me ni aya demonstration wa de enche she mi le ne woni aya she ani oye support akeshi sani ame ya demonstration alone kwesa na ame ya ona koni ka mete no e ka onu pa na me twi ba fa koni ame na gbani ame chefu ele no ame ame sina ka ma wie na ye he mo ka yeli akeshi aba che no ha me ona fe ni ka mete na me ho ame na noko ye de che bepi ka me load kete ka me ba me na ko na me ke baba da na me wie da na me complain about it ona ni bi antono no ni ni na ni angmefu ele no ni ka mete na me na noko na wa ha me de eche ona e wa me won pa no pa e fa akeshi ame kwa ni amefu ame hi efi okoni amekwa na amekwa ame ha wo won pa ame fai oh mpacho stick ni dan kai ya do say be kwa be say si an ejuma na ye no sprinter yes 1.5 1.7 otimi obepon na watofu 2.5 nti fuel na oton ye bepo ye nya hwe ye bi otimi pon na o chop money no a wo be ko fie wenya pa na 50 Ghana 30 Ghana 20 Ghana feeding fini ade pocket wa we need to ya enti mo hwe na mo ti fuel no so mai says any fuel says na 1.7 kg upon ultimate of we be 1.5 1.7 kg normal ultimate says 1.5 now out of fuel 3 million 2.5 upon says can na who this can out of fuel esa na enkoye na e pen at stack no so ye anka be ye pa ba e pen for so akwese yensa omunsa shaban nu wo omuntimi anya hwi so ye mo muska ni bidi nso ma ye din anka munya anka muso mo ebibi pa ama ere aba so ye hu chiri ye pa na ade ba kwa hia meni se sisi anu Ghana amonfo ewu e Ghana nu echen omaya omuyaku wo omanu su ti se Afghanistan Iraq se ni obi a che se aman nu asundue ni ho omukunkum yin pa ba udi tutu Ghana amonfo ewu e road accident wo eche Afghanistan Iraq bisam se ade Kumasi kwan ye major road e Kumasi kwan takaru to winiba e kwa na won se o melu do akare jo mu ba kwan na mu what I say as e won say drivers for so yetimi accident ba ye dey na 5% e kwa na omonya ni do akare dey 95% to mu timi ni do akare dey babu apa ina ehia me pa okay me dey ajo am e kira fa ho ni se ka me nkodi a nke nko srak wan yi akura because aban no mo aye anything dey tia am we ni se me fa say my BA store me kwata dia 1 million na banka chanta dia 1 million no me kwata no 800,000 profit or loss my loss ho because me kwata fuel first no fuel no 6.800 wasi watum eko 6.999 so we are eko 6.9600 wa bra me so me old fair na me ji old friend me nkoto fu wa boarding ana me radio phone so wo mu ka se mi se ana ban crofo ka se accident the free drivers obi aka accident free drivers ya tro ya pressure any tension ana da adwuma se ne nya accident because me says guys so me says 1.7 me told you the 1.6 me mama ti tension didi me so me 10 didi me wa yire me wa ma Ghana say meto blefu nya bibia na me be maka ewura enti ba bia ni kwa say me fa kura o say me kofa na me nya say scan ko maka ewura na me nya bi hwa me ma enti so mu tifu aso na ba forma traffic ni ba me de car be di traffic ni mu akọ and as the fu abu adi ntiro me ni traffic me ya fa ho ebi so amena da ho na me de akotu na accident aba enti ya pressure na ma accident no edoso obia kasa driver phone yenim kaka eya tro wotifu we so a driver bia ba reda ase akaka asundwem fu we ne wasoro mi kasa makoto ade ebia 1 million na makọ market a o sa me turn 1.2
Ubi se meja yame o. Meti no mabonu locals. Sa afina ka no se me rushing ti ba bia ni kwasem you overtaking kura. O se me sa woni ya ho na me ko fa nipa no ogira ni mu ho because ma anya sa me nya de medi me nya wona de enya me ma e ko school de ma dwen tire kakra ni se awon se ma hu se drivers na ye wo man mu no mo mwaye penifo no mo mwaye e fa union penifo no mo mwaye and me suspect say nti na ma ye nyina ye adwen se ke be demonstration no mo bisa o hawa ye wo mu na ke ya kire ya adwen biso kakra me nim wo ho no but me hu se o mo ye ne se kene Monday ne be ba antumi amma so tibi kwa na chima adwen kakra sa ade nti na antumi amma so na me so bitumi se hu ne se drivers na ye nya baako and at the same time ye ni obi a oboa yen a ye betumi se bia bibi ni bibi han ya ye betumi aye den ye nya ka ye adwena bom nanka ye tumi a kire ya adwen me hu se me hu driving almost by 16 years ni me hu bi sa de ni bi da ba ya me wo kra me dwen wa me ntia se sa de ntia drivers nko an de ye ni sa ekuo nu a ye betumi aye sa de se bibi han ya ye betumi a kire ya adwen nti be sure se me so me hu ni se ye ni sa association nti na ma bibi ye ka se be bibi a entumi maso sana me so me hu no Machoka say anka union name boamo saka mpese mbisa wadwen twa wo oboakra o pefri o mo ho na anase oboakra o chese anka wo so mo de ma anka wo say mama oboamo anase mama oboamo se mo ane de on se obi ya ban adwuma a mitumi hu se nipa no anyere kra wo senate ana wo etuo bi a so ba hu giemu a otumi ye den eje se wa hu but mi be wura driving mi hu sa de ni bi ye tua booking fee bibia ebesi bia ye driver fo yisika ma ye de ma ye union penifo no ba ade ntina sa de eni ebi ni ho obi betumi drive so many years obekwa ahomgie mu a na oni kapre atams no pa Jesus ko be fo ka committee say driver fo kra de ye nya ye just omo hu ya adwene ennam se ye ni buafo ni ntina ma ne basa because ukita obi ko na ukura we ya adwuma abia mfumu so kakra me no waje ka na fe na wasan start say wo du class 3 ya wo san be start class 1 because kana won wadi manasa enti say union no won hye bi di ma driver say wo driver bia wo jai driving na so wo ye pani a wo sa de we ya me sure say ka adwuma no ka beboa because driving ya adwuma me hu say ya adwuma fu ye nipa ngwa adwuma ne ye na ye sika adwuma ne ye enti ade ntina driver ni beko ahomgie ma na oni kapre na je say bitu say union no na emmoa ye ana me so me hu ni say union no ye won panimfo bi omo wa aban mu a omo so tumi kasa kire union fo na yen ye hye omase no ba sa nipa no minim adwuma oye no wo aban mu mi hu adwuma ko oye because we beti an say yes ye betoto level fee ma yes sa pani ni say ye nya abotre na ode eto no ayi ode to no beba ama yen so agege enti ade enti na say ye o hawa oni de muntumi mu aye so enti mi na em nwanwa se because me no me kwan me ka se me kire ma adwen a metumi a kire no bebre but kwan na me ko kire de a kire no de o mu no se petrol no boy de man spare parts so boy de man na de bia driver for de yentumi fa pen tu fa mu be petrol de everyday bi o mu tu man nti na share cost track nti bacho emite ni se anka enne na anka wo se mo cost strike no ba minim de nti a mo anko tanka be baso ana se emma so anka nde o se bas bet minister no frame penifo no mu kasa say man up to Achina Tuesday nti free Achina Tuesday na ya anti information bia dia strike no say wo enjaye tanka be se mbisa se ekwan ben so na anka mo be fa dia ye say in case mo anti information na ya anti information de o say maka bia ntu so un say car to na bia drivers no one for passenger bia driver for better me de on for passenger babo no ana be say car na mo na say wo moye bacho oboa benanka wo busa every government no on camera mo busa say petrol no say nema bebe da so nti oso yi bi free na yenso ye de etisu me na ya tumi ye adwuma ko petrol to 1 million danso mo ko mi penasa ebi announce wa nya bia mba onya sa 1 million na wasanya bia makaura nti na me ya kosak ti welfare for say nya botra to Achina di free Achina na free me na sa welfare for free kan bibi dia and sile be baso sadia petrol no bo wosro no nanka ya say tumi baso ba empanifo no ma yeti ase say omne mpanifo akasa omse ombeyifu na so amaye
nti ɛma na kura cars bebree amedwuma ɛnɛ kyɛ sɛ nti mo mpanyinfoɔ ne ɔmo kasa ne no nti na nka demonstration amba so ɛnɛ nana mpakyɛ timpatwo dɛ na mo yɛ de twɛn ɔmo ma ayɛ kɔpem wɔkyena nti yɛhwɛ ne mu akɔpem wɔkyena sɛ deɛ yɛn mpanyinfoɔ no suspect sɛ ɔmo te so na ɔmo ante so deɛ ana ebenya ba so timpatwo sɛ in case sɛ ɔmo anyɛ deɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛyɛ na mo ante ɔmo nka adwenkyerɛ bɛ na mo de ate mo tirim sɛ nka mo de bɛyɛ demonstration no sesi a no fuel no ne boa yɛ den ɛna spare parts a yɛtɔ bia ɔmo atoto nti sesi a na ɛkɔ gensi yɛ driver foɔ no adwuma na ɛbɛyɛ ne nyinaa yɛde tɔ fuel ɛsɛ a yɛn nso yɛn ho kyerɛ yɛ nti ɛsɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nte fuel ne so ma yɛn pɛ sɛ yɛbɛto lɔɔre fam nti ɔmo nhwɛ na mpanimfoɔ no nte fuel ne so ma ɛno ana yɛhwehwɛ anyɛ saa deɛ demonstration deɛ yɛpɛ sɛ mmela so so ɔmo ante so deɛ ne yɛbɛba so. As you have seen and heard, the public has shared its opinion on matters rising in our country. My name is Brian. Watch Trending Matters at every Wednesday, 6:30 on Ruby TV. I'm out.